jatna, dosa kami ampunilah, robah kami bagikanlah, ampunilah. Tuhan, ampunilah. Sepatu mandi bata, dengan larang melakukan sibalah. Kalau sinurikan kebenaran dengan bocor, jana silabu pebulangkan kata gua kalumi benar. Tuhan, isi sita dingiru malu, isi ringan bas dalam dosi badia. Kalak silar bahan salaman temenang, silan cekura kita masih darumana, si penulukan diri dari derkala serjina jatna, tapi Muhammad diaman kalau siur kemalang kempak Tuhan. Tuhan, isi sita dingiru madu, isi ringan bas dalam dosi badia. Kalak si pepinjamkan tapi lamindo ujungna, kalak sila marikan sisi gunana, sila salah. Isi singa lakukan si indah, lalap gelu alu tanah. Tuhan, isi sita dingiru madu, isi ringan bas dalam dosi badia. Haleluya, 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 haleluya. Ikutkan peratin najini, kita nggapi pekuan di mata kata nasi tuhu-tuhu. Kalau kita si mengancamnya ibas kurina jadikanlah. Haleluya, 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 haleluya. Min Tuhan raskam,
Jana raskam kape berita si meriah rikutken Markus. Puji-pujian membandu o Kristus. Iba sadawari kalak parisi ras piga-piga guru si meteh surat reh i Jerusalem nari dahi Yesus. Kencaidakna ajar-ajar Yesus man roti alutan si meluat mekap salutan si lenga iburihi lebe merawa kal ia. Sebab kalak parisi ras kalak Yahudi labo man sopetan iburihi berikutkan adat nini-ninina nai. Kenca mulih itiga nari labo ia man sope lenga erburih. Mbue denga adat kebiasaan si deban si arus ikutina umpamana murihi cangkir calung ras cerek maka nina kalak parisi ras guru si meteh surat man Yesus engkai maka ajar-ajar lu la ngikuti adat si nai-nai janaman roti alutan si meluat ngaloi Yesus nina tuhu si katakan Nabi Yesaya karena kam kalak si pekulah-kulah bagi si tersurat. Bangsa enda muji aku alu biberna, tapi ukurna ndau sirang ras aku. Iajar kena ajaran ras pedah manusia saja. Pedah di bata la ipake kam. Tapi pedah manusia iikutkan kam alun teguh. Maka idilona kalak sinterem. Jana nina katasa. O kam kerina, begikenlah enda. Jana ukurilah bages-bages. Kai si bengket kubas kula manusia, sitik pe labo ibahana meluat. Tapi sindarat ibas manusia nari, erbahanca keliamen. Erkiteken ibas ukur manusia darat kerina kasakai perukuran si ilat umpamana erlua-lua munuh nangko erlagu silam huli mengga kinilah tengkan ukur macik ukur meganjang ras kepelsen Krina silat lat reh ibas nari. Janah sienda merbahanca manusia keliamen. Malam kala te kalak si megikan kata Tuhan. Dengan menjingkat dalam kenca. Suan ken min katandu o Tuhan. Ibas pusuh kami. Seni naras turang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas pemenanari Yesus tampil ijel masinterem. Lit pertentangan kalak parisi. Ras guru-guru agama. Ras Yesus. Inti pertentangan na emkap kalak parisi ras guru-guru agama ian cikep teguh peraturan ras adat istiadat hukum Taurat. Dengan kepatuhan menpedah di bata enda mesi nelamatkan bagem gelarna sikap keyakinan kalak parisi ras guru-guru agama. Yesus ia tampil kudoni enda labo ia nulak krina peraturan-peraturan si enggo icikep kalak parisi ras guru-guru agama tapi ia
nehken maka dalamkan peraturan enda ulamin tading si penting nakal emkap karena kegelengan nang dangi di batas teman manusia. Ular kita kan peraturan piaduna lanai i teridah kegelengan bagai pe keselamatan sinialami manusia. Pertentangan endam dai sebagai kita ibas berita si meriah endam karena najis ras tahir. Adi bahasa karon dai turi kena karena meluat ras pe keliaman. Iutus di Jerusalem nari emkap kalak parisi ras guru-guru agama guna ngingetkan murid-murid Yesus si enggo idah nang langgar adat istiadat hukum Taurat. Emkap mekatep murid-murid Yesus nelanggar adat kebiasaan paksa siye larburi lebih makaman. Labo masalah kesehatan tapi higienis, tapi masalah adat istiadat. Bagaikin iana adat istiadat kalak Yahudi. Maka Yesus jine dihadapkan karena kuga murid-murid Yesus enda ngelanggar adat istiadat kalak Yahudi. Tapi Yesus labo langsung jawab keberatan kalak kalak Parisi ras guru-guru agama. Kanina Yesus. Kain ngesir bahan sama manusia meluat. Labo arah darat nari. Tapi ibas diri manusia jine. Enda maksudnya. Maka perukuran manusia si jahat endang erbahan maka mekatep darat ibas kegeluhan manusia si meluat. Kaikin si rehku bas ukur ras pusuh manusia. Kaikin si jahat bas ukur ras pusuh manusia endang erbahan ia pe jadi meluat. Contohna kai emkap ninandai ibas berita si meriah krina kasakai perukuran si ilat erkiteken ibas ukur manusia turah erlua-lua munuh nangko erlagu sila mahuli mengga kini latengkan ukur macik ukur meganjang ras kepelsen. Jadi endam erbahan manusia meluat labo si darat nari reh kubas manusia. Guna sema Yesus jine alu ajaranna nehken maka labo salah kita dalamkan pedah ibadah. Tapi ibabo kerina peraturan enda ulamin sitadingken jiwa guna dalamkan peraturan EMK erpalaskan kekelengan mandi batas teman manusia. Maka Yesus mekatep sing mendalamkan sing melanggar adat istiadat kalak Yahudi contohna ia pe ngaloken dingen git pepalem kalak si kusta diberusi enggo dekah sakit pe enda pe ipepalemna padahal bes adat istiadat Yahudi laban cikala Yahudi sentuhan ras kalak si kusta bagai pe kalak si enggo sakit. Tapi idalamkan Yesus kekelengenna guna pepalem kalak si sakit dia melanggar
adat istiadat kalak Yahudi bagi hukum Taurat. Bapa nande turang das teman senina kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Maka arah berita simberia sini sekendi bata membanta, sini sekendi bata arah anak-anak Yesus mabai kita min gelah kita pe pemena memperdiatekan teman-teman manusia dengan dalamkan peraturan keagamanta ula erpalaskan peraturan saja ngenca tapi min erpalaskan kekelangan ate nang dangi di bataras teman manusia ular ketekan peraturan pihadungna kegeluhan manusia keselamatan manusia si ikleweta lanai si perdiatekan. Pernah sekali Bapak Resnande di cerita engkai maka beskalak karo laban cirkuan si erturangku erkela ermami enda situhuna peraturan enda menghulikal sebab nai paksa lengan terem kegeluhan manusia iban peraturan egla ulamin terjadi arah percakapan arah pergaulan hubungan si lama huli maka ibahan peraturan ula ngerana tapi ibas kesempatan ras situasi si mon lah si mon bahaya mengancam bahaya ijenda momon peraturan enda lanai bu pasti pakaikan contohna adi mombak mamina mombak permenna laya pang ia nampatisa erkitekan peraturan mombak dung nanggo dungna lanai tersampati maka arah berita simberia sini sekendi bata membantah wari minggu si sendah telah kita pemin tetap waspada dalankan kegeluhan keagamanta ulangenca terjeng erpalaskan peraturan erpalaskan adat istiadat tapi terdauhan asasye emkap kita dalankan peraturan keagamaan dengan si dalankan enda erpalaskan kekelengan mandi batar teman manusia kepatuhan menpedah di bata setia mendi bata enda labo iukur arah dalamkan peraturan tapi bagi sini seken Yesus menajar-ajarna min kita dalankan kerina kegeluhan kegamanta berpalaskan keleng ate nang dangi teman manusia nang dangi di bata lalu bagai kesaksi badia erdahin arah kita dengan kekelengan Peter tergejap ibas kegeluhan manusia dan kita kedamaian ras keselamatan Tuhan di bata masu-masu kita kerina amin.